أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وتكف إكاو غاريجو هنداي بهاتي kensi rish badilani mbabi ze fikra ikawo siu sana ridozi tekeleza mbabi harima pajatu inu ikawo sui para alwaqi alqamari bila qina shikomori sui para kweli na uwezo wa aidan nazlapa jikawo wobtsanganyana nasi tusana salamu nazimendeleeni ومعلاني كاو أمجوهن بهاتي مرشلية سكواليو هرما حلقة إكاو أرجوهانزا ريقدمش قراءة صومو فكرة رانغالية قضية سياسية مهمة كان يو بتقديري مشكلة وكي الدبلوماسي ونجياو هرما السياسة يو بونزي يهاتو نزل ريلاسيون زهات داسنزنسي إكاو إزو بونزي وكاتي كاو أبو مشكلة أساسية أبو كونفلي هرمي الدنيا أين إقرار كوموري لم نجي كوكايا هرما موقف حماديزو وخاصة إذا رجو فنالي لو دين كودو يجيري ومزوني هون بين إسرائيل نا إيران رانغاليه موقف يا كوموري نمنا يا حاجة ونما وتكوف طيب كاغا مشلياو هرمي حلق كوري هاكيسي جوزي سambokana hasba he qira'a yangu ne etude yangu no msomo kautsi angalio mujtama komori tsindukana ngasina mushkila asasiya harmi tafkir ya hatu haula he fikra ya dawla de fikra ya dawla de maana ya dawla de wadhifa ya dawla de dhamana ya dawla abo mushkila asasiya harma ejanibu hiyo tihansi jadal kauti tihansi ndaru ikanga mshele yao تقريبا يدينمنا ميمي نانغاليه ومجتمع كوموري وكيبوليتيك سيهانسي جدالين دارو يكاو غازيجيريو هارمو مجتمعي وهات كاينم ريكاو سومو مجتمعي وانغاليو زي هاديسي واو هارمو زي ريزو يانغاليو زي هاديسي وهما بانغويني وجوشندا يا زيهانسي كاتيجوري زينجي نو إليا واسويلي هارما فكرة مهمة جداليا مادو هاوية دبا يا مادو يكاو نجي هاديسي وكوموري دوكانا سيسي نمنا جيرو كوانغاليا mji siwa na bavu mukabili hayo de dawla wewe mkomori namna je kuangalia mjini hanyo namna je kuangalia dawla komori da hivi ujo uhimili ya utoweze mvuza hao pesa no ili yendele usoni de dawla haudo mji de dawla haudo le bavu wa ila akhiri ndio nambakana jadali ya hadisi ashakel wasi harma masala hiyo hadisi fikira bilitena de ada nemila ya hatu ngene sharia shaki komori ikaudeshi hukumu wanansi shilu harmu dawla da shibi shenza aqwa shenza mvu harmu mujtama dizi hadisi bitafsil harma masala hiyo bitaqdiri ni wanzo maelezo ziada ujumkishareje harmu halaqa ikaudu ya bira harmu paji hatu inu au harmu paji ikao yobutiwa za satsena media anjo live ngene paji habari za komori ika zinafasi zibwa jadali ya raru de ila kabene dini ne dawla yude fikra al-asasiya ikaunge jori nika fikra rendele usoni risome ila tasrih ne namna mawqif ne opposition ya Komori wasoma conflit ne nkodo ne geri ya Israel na Iran nge thibitiyo harimaye fikra ne jadal ikao do iliyo in rohomakana mbugu joshindara mbukana ngabo jani ya pwa zilohondani wa pie dawla wende wa towe towe kalima laonesa opposition ya hao harima enkodo ikao do ijirio baina Iran na Israel izo nifanya banu wanama watukufu kabla rahani janjia ramazi afkari ikauti kansi sitwalie hakisinu inu muhawala zefikireza hangu nelewe nisharikiane mina nyize fikireza hangu hena mnekao tisomo ye kalima la Komori harima yenkodo ya jiri baina Iran na Israel namnaje namna mimi naisoma
طيب jadali ikiramba kana de dini ne daula namna je ye daula ikao ngesomao ezijirio harima ze relation zijirio harima dunia namna je dokana ngabo ye dini ikao ngeshakilisha we suluki ya haho wewe بطبيعة الحال نيو فكرة مهم جدا. طيب إيران إسرائيل أيهما أقرب ببي وكاريبوناوي harima janibu zinji ijomkinishiha mruya fasiri enamna hiyo kana komoriho himilia Iran harimwenko doinu abo janib ya dini ideoloji ya dini beke wandu wakhtalifiana harima tafsil babititi harima janib ya hedini lakini mbujo isoma enamna hiyo. طيب لسؤالان لبان هل يو قراءة أو يو تصرف عقلاني أو تصرف يكي عقيلي بمعنى وكان يو تصرف يهي الدولة يكاون جورني كم مصلحة يهاتو سيس وكمور كدولة أو كنورنيكا يمصلحة نزي انتري زهاتو سيس كدولة من أيلو دي فكرة مهم إكاو لازم اللي فكر لي وقبل رهاري جارونغو ورنبا كان نغسيهونو أو كارتيهون معنى إجمكن الشخص سيري دازي ya daula ikao winji wa daza harima enkodo ikao ya kujiri baina Iran na Israel. طيب harima enkodo inu wanama watukufu lazimuri kensira angalie ze daula puissance ikao wanao harima ze pays za kiarabu zini. Ya mando lazimuri some strategy eni mbrikao wasome siasa Marekani haku yobonzi ujoshindala hivi ukana Marekani hana strategy ikao yorumia heni mahalani strategia jorumia Afrika tidia jorumia arme asiatique tidia jorumia Chini tidia jorumia Syria tidia jorumia Iran heni daula wahana strategy khasa ikao ngejo alikana ni daula ila walakin en generali strategia Marekani ya husu siasa hiyo bonze ikanti harma poenne asasia ini mbika ngu dusome tarikh ya he daula Marekani zabarinde na bakana na tunize fikira hii dokana kabati nogozi yo jiri harma dunia inu kama Marekani kati wara hadha al-amr. طيب handani do fanya haimana a kontrole dunia yomonzi yabili do unji ya harma hena konfli ikaungi harma dunia sha de namna ye ya jokanti yangali kana inunge joni fai inuke na unifai si hamba tadakhul intiqai amjo tsunguwe konflika unge joni amono kana nge joni ka intere ninji inuke na unika wamjo pomdo mraji na endea yafanye namna hiyo asina strategy ya mwando dukana ya kontrole dunia yodi ya mwando ya bili any conflict ijoko jirara mwe dunia abungu juangali faida ngio ndaho ze interengizo zinji ngizo mabiti yanji au kekanji yode strategy ya bili strategy en general ya Marekani ya raru si wambakana al-uzla dokana mungu jokansi yani zendogozinu kazani husu mathalan au badala kana mimi njirende kana mimi de polisi wa he dunia heni banu walo mushkila nende la fulus ni mapesa yanu na nirenge nirumie harime maendeleo hondani mana enkodwe na mna iwanao harime dunia ngiyo jio ekonomi chaketi jio politik abo fikira hiyo harime marhala he tarikhi ya Marekani ngamjo parisa ze strategy hizo ikao ngamjo ziona baina eze daula Marekani ni namna ya kuaplike wane ze daula au ne maraisi ikawa kuja harime daula ya Marekani yo fikira muhimu wa komora. طيب استراتيجيه يعني dokana ni ke lideri wa he dunia shati dami hamiche la dimwe Union Europea wa kedami nae Israeli yake yabo ni kina wangu wansaidia ri diriger dunia shati dami haeche mono harmaze tahalufati mono ye atlasi ze qiyada kwa Marekani yonji harima hadisi ze strategie nezo en general namne kan wando some siasa Marekani ya imma ya fanye strategie ya kontrole dunia ya ima ya some konfli angalie eze intere ya ima ya jivure
ya ima ya balie majumua na grupu wende wa kontrole e dunia. Bai, Komori. Ezi jiriyo sisi ya ilaka hatu hindi. Sisi wa Komori. Dele suala ikao tiliuzisa, amuziso wa Komori waleba. Sisi ezi jiriyo harmunga baina Iran na Israeli zari husu hindi sisi wa Komori. Siasa, ka ekonomi, ka relation za hatu sine ze daula izo zombili. Israeli, Iran, zari husu hindi sisi wa Komori. Ijomkini shamri amikana, donc sisi, antaka sisi maislamu, antaka Israel, atake daula islamu, haringe daula kiislamu, Palestine, Majazir, ne Kudsi, ne zonti pia, sisi rehimi, wazima na Iran. Kasina ilaka ne zijirio, mana sisi ngarona ukana ngabo dhulma, ujirio harima daula ya Palestine. Qiraa mumkin kana, wandu wa shimili harima ejanibi. Qiraa bili, do kana sisi wa Komor, harmwe system ya hewa arabu ya kipolitiki ya he iklimi iliyo harmwe Middle East inu sisi jihusukana sisi juzu wa he system politiki ikaungende siwao harima ye mantika inu ne konflik kaunge jirio harima ardi rekadi ya Palestini, rekadi ya Syria, rekadi ya Iran, rekadi ya Turki, rekadi Yemeni, rekadi Arab Sauditi de haina mahala nikao ngabo warabu ikao sisi mambre harmwe ligarabu ikao ngiona system politique yende sao isomao ni danger isomao na zila relation ikao ngazijirio harima mantiqai yo fikira muhimu lidhalika jua makana Komori ngasina ilaka nizijirio harima hadisi. طيب ikarba nzarangalie ze taraf ikao wavura nao Israeli na Iran sisi ka daula Komori ze daula izo zombili eze relation za hatu sinao ikao ekanari renge position sainu garjo hunda hindi harmaze intereza hatu garjo la hasara hindi harmaze intereza hatu rangalie ze daula izo zombili ila qiraa namba qiraa aqlania harma mawqifin Komori borandara bakana ngari fanyao idana reme ila tasarruf ya Israeli ikawa hafanyen kodo reme Iran hatake Iran sisi rundu faida hindi wa Komori. Suala muhimu jiddan ma hiya faida an general ya hiyo mustawa wa hiyo daula rahunda بطبيعة الحال. هذا سؤال مهم جدا أرمي مسألة sisi zi relation zatu dasna Iran zikansi namna je atarakorenga mawqif amandai ekonomi siasa ba ki arme mawqif hindi yatu sina طيب ijomkini shiha mru ya yende abad min dhalik yende hulera hana yambe kana nu question ilona ila kanonda ni na question ikaunga bo mushkila asasiya wamru ikao ya kara iswa daula yalona irtibatat ya hina Iran hoshindari tsengele Iran abungar jo towa woyi ikao do ramhansi ya kana relation ya hadi na Iran donc shinde sisiri fanya ila kazatu sina Iran wadiwaze zambi yumkin qira yumkin harma mas'ala hiyo. طيب ze tarafu zombili komoringar jo hunda hindi karihimila Israeli boya wanaona Iran au rihimila na Iran boya wanaona Israeli طرف faida hindi lakini ke clear wa Komori ketubidi daula watsojuha watowe batasrih hakadha watsinakana wandu wakansi wafikiri ze consequences kaunga zo jiri ni faida ne hasara bana yo muhimu harmwe masala mono wakati Iran ya atake eze kaza military za Marekani zilo Qatar rijuha ramba kana kaja kubali yudobana mbakana nganzao ye diplomasia Komori idoka diplomasia upolefu hamwemweo qiraa ezijirio haakili heze intereza hatu sisi wa Komori kadaula ntiti kadaula ikao nganzao ye maslaha ya hayo kadaula ikao karija izo kazi husu sisi wa Komori kazi husu hata
bana ila jeu irelwao neze pays puissance wewe kadaula titi utoshinda hunde kuti ya wahala utsinjie harma conflit usijohenda wende hutafadiwa rege mabda ya he enyansu ya ambiyale jeshi le wanansi wa haya makana udkhulu masakinakum mana mtume Suleiman atsuo udkhulu masakinakum mtawe mtujo tafidilwa mana le jeshi la Suleiman atilonga lijao yude fikira al-asasiya wa Komor harma mas'ala hama dai طيب zabarindi na mena mnengi na mangalieze atraf deze tahalufati wasaidi yao Iran neze tahalufati kao neze peyi kao wasaidi yao Israel ukenti ufikiri wewe diplomasi mkomori dhamana mkomori mawqifu hindi ujoko irenga hiyala ya he ekeswen ze intereza hongizo ndao wewe mkomori yo fikira asasia harima ema masala طيب ekabda nzamangalie ezajiri narinjie harme ankili ya hemu Israeli namna jia kufikiri ya juhende ya reme Iran في نفس الوقت رنجيه هرمي عنكي ليام إيران ريوني نمنا يجي دفان دباي زي مبرر زهاي زبارين دي يجي دفان فكرة أساسية وكمور طيب إسرائيلي هاونغال يوكنا يخطر يكونجي مجيو هرمي ميدل إستينو لو كان wakati wajoka pei ya Kiislamu ikena zombo ikaunga joshinda zimterorize abo yu danger kaya Kiislamu le kaya kikafiri cha haina daula ikaunge joka na zombo ikaunge joshinda henti tawazun ya qiwa harme mantika inu yejomti harma danger abo la dimu yende ya attaque harma fikra hiyo sio hambakana de nadhara alwaqi'iyya realism harma zi relations internationales si wambakana yo mordila amnia yo mushkila ikaungu onja harma security lazima yabo usome wewe namna jojo kutasarrafi fi hadhihi almas'ala harma mas'alain ndio makana nganzo ya akili ya head diplomacy ya Komori idoka hashir harma mas'ala hamadiyo mimi harma mas'alainu ntuha mbani ke qadi ni hukumu harma mas'alainu biqadri kana mwanzoni lewe ezajiri zabarindi wa yatasarafi namnain zabarindi wa yatasarafi nam zabarindi Komori wa tasarafi namnain yuduba nanzoni waswili shayo minjaji hansi kana mimi qadi mimi de hakimu mimi de mudai ni jeni hukumu kana inu haki au inu batil somo qiraa ya kisiasa kaude zajiri طيب harma thaqafa ya kiyahudi ikanga moshele yao wamba hindu ikao khaufu enimbu ikao hasomo thaqafa yao ya kisiasa ya kimikonsi yao wa khaufu na ila kodo ikao wajiriwa ni ma Christian amzijuao nyensi pia besenga nyensi pia msomo Holocaust msomo namna ikao watahidi wa harimaze wa wafanyiwa harimaze pei za Kieuropa ya khaufu yungiyo kana ngari jowu tola duniani bi ayi lahza ladhi muriji prepare haina banu walu khatari rende raziye khatari aidan ngabo khaufu ikao wowo ngwa isomao harime Qur'ani yatu ikao yore amini iriambia ukana wanu wandu ikao entsakia make na uhima paka wafanyiwa ibada watola harima yekuwa waloniyo lidhalika ye khaufu hiyo ngetungezao kana wajiprepare wakensi wafanye zofanya zonsi pia wanjie wafanye hununo ili wajuwasuli harima ila kuwa ikaudu waitahao yu haki harima zi relation internationale za dawla kabati mbu ya tu ya uzia usike na mvu kakusina mvu abungo jo kubalizo jo faridushiwa mana hiyo zi relation internationale aidan ikabda zamangali ya qiraa ya Iran lazima angalia Iran wakati ya some khatar ukani khatar ya leo Israel hafanya fikra hindi ngabo mufakkir filosofi mu Iran yopara wali Nasir hatwa kalima muhimu jiddan harma mas'alain amba kana Iran ahansi strategy parao al-aqida al-mutaqaddima de aqida ya usoni
harma masala ukana ya some danger ikao de jirio harima ensi ya hai hiyala henkodo ya hai na Israeli ira hafanya wakomori kati ya some danger kajafanya ja Israeli yende ya atake direct la walakin hapanga wanru si hamba 9 states ukana parti politiki na majumua ya wanru ya wapange no ili waje wake hosoni harmaze frontieri kaunga zoka karibu na Israeli mono Hizbullah mono Suria mono Yemen mono Hamas wao wonti pia Iran hakosaidia ze pays ya Syrie hasaidia ze parti politiki kao zika movement za kuwana na Israeli hatengelea harmaze frontieri za Israeli hasibabu dokana hindi Iran hasumukana Israel ngena kuwa ya takani ya teknoloji ya joshinda ya mreme hule ya kehule ya piebuto ireme Iran ngena takania ngena teknoloji ya joshinda ya wane na Iran hamasafa ya hule wahe Iran hangalia kana mimi ntine takania hiyo amjuwana na Israeli mahalani ya karibu harmweze frontieri za hai sayo hasaidia Hizbullah hasaidia Hamas hasaidia Suria harmwaze nkodo ikawa mkauziona zonsi pia Israeli afanya wakomoro boyaramwe strategy hiyo mmono ende hadungue Hamas hawawua leze safu za mwando ardi hende harmwe Hizbullah hadungue safu ya mwando malideri hawawua ardi harejize scenario ila wiyo harma Iran budhwani ukana ekai jiri Iran ngejore de hamade namna jiri Hamas ardi ya jiri Iran Hizbullah yuduba namba kene wa Komori na mangalie namna ze dawla wafikiri leze intere sisi ka dawla na mhensi faradan mathalan wa Komori watukufu ikaonga nyivano wakati hindi jo hansi ihtimali ukana rijiri wa nkogo jena mnekaonga mziwanao harmwe dunia madha antum failun wa Komori nyinyi mlona dawla wakati Morris mwamtwaba Morris yajua makana wanzajia mwatakeni kamjo kufanya nganya strategia hindi ya uzia danger ikaonge jomkinisha ireme dawla nyinyi wa Komori madhamana nyinyi wa Komori ikaonga si harima ya dawla ya Komori strategy mloniyo ikaonga mjouzia danger hindi mangalia usise strategy mloniyo fulani harongoza mdu fulani alafunga rifanyo tasfia mina dakhil ngari wao wala walideri ngari fungao ngari jibanao ndani binatija ikao kenaurenika hata faida طيب heni mrikao hangalie nkodo ikao do ya jiri ujo parsa kana Israel hafanya unsur mufaji hafaji isho wanansi wa dunia ardi hafaji isha Iran mana hamreme darba ikawe ikakawi mono namna ya wema lideri wa mwando waka harmwe safi ya mwando harmwe dawla ya Iran yezaza ya tilwa harima dawla ukana izo yafanya Hamas yafanya Hizbullah yazifanya Iran ya dawla yajofanya inhiyar yajotambali binihaya yode fikra al-asasiya ikamuno msoma qirai في نفس الوقت إيران هفاجئش إسرائيل أردي هفاجئش ونانسي وهي الدنيا هنا مناجي ديفاند هرما انكودو إكاو ميون هرما فترة يمسوين مونو نمنا إكاو مباشرة هرنجزي صفية هي دولة إسيجو انهيار إسيجو تسامباليا eyabili hardi mono ze misili ikao zikaubewa Tel Abibu na Israeli za kufanya dega ikao kija Kanchashi. Lidhalika ze tarafu zombili Israeli na Iran wafajiisha wanansi wa dunia ardi hena mdu hafajiishe manyanya. Mana ikafikra ikamuhim jiddan harma masala hii. طيب. Fikra bili kado anzar rejei sisi wakomwa namna jeri somao ze konflizinu zijirio harima
ye ze peizin mana ganzo qira muhimu jiddan ganzo wandu wakensi wado tali ze fikra ikaw do zijirio ne ze conflit ikaw do zijirio abasain. Tayeb, Iran har mwezi jirio do kana munu kana hafanya ithbati kana ngujoshinda ya jidefend fi nafsi alwaqt yabaki kadawla yibaki tijo athiri ni darba ikaw do yajiri في نفس الوقت إسرائيلها أثبتوا كان جوشندا فاني استهداف يعمق يا إيران هنداني أيو فكرة مهم وكمور هرمي مسألة سي موقف كان ريرنجر يهمي يا إيران يهمي زباري هندي فايدة هندي يدوبا نانزوني واسولي كان لازموري سومي قراءة أيو ويزو يفاني ويزو سينغا جمدا فايدة هندي هرمي بينوان baadhi ya wakomori kauti bimbabe za tasrihi zaha wadwamba kana Allahumma ahliki adh-dhalimina bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa huwa ndikao ma ihtiram nyahangu nao siwa ndikao ngo na ilaka abadan na ndogo za kisiasa maana huwa ndo wakao wanzo walale wajue wahunde ardhi yenu kabati madhalimin na yoke no mkinishi huwa ndikao wanzo wahensi kana wanu wajibani alafu sisiri madhalimu wa roho na abadan dhalimu woi msojoshinde dhalimu woi yabaki lidhalika anzuri kani qiraa ikaonge jokaya aqlaniyan ila abad alhudud. طيب stratégie les grandes stratégies américaines harme masala inu wanama watukufu wana bakana hindu wakomo sisi lazima angalie wanu walo intérêt hatu kenom sinawa makana na mwende hunu shaizo namba wanu lazima wandu welewe namna wewe mkomori ujoko bidi usome conflit ye grand stratégie ya Marekani harmwe masala inu kamdu anzama angalikana youru milwa khasatan harmwe Middle East inu yeze pays za Kiarabu zinu neze pays kao wa derangeo Marekani wa stratégie mbili muhimu bigad an-nazar basi kana ngarangalia ukana e khatari inu ibali wani dawla hindi dawla kiislamu dawla kimakafiri yo hukumu islamu yo hukumu ya kafiri ukwa dunji harmi masala yo haku jeli kana wumkin shawa irumia ha marhala shokwa injia haku harmi masala yo rumilwa ka tactique kawan ma islamu wa kafiri wa durumo wa ila akhiri walakin de grand stratégie kao yo rumilwa kana ngabo danger tsaino ijoko tongeza la intérêt za Marekani ikauzinjia harmwe mantika inu kazuka faible namna jirjo kufanya taamuli hatune fikra hiyo ana strategy mbili yani mbika wasomesi ya Marekani udushinda yaramue fikra hiyo bye fikra mwa de strategy amado namjoangalia mjohanda ujofanya tahmish ya usisupande uke usikena faida abada bimana kana hindi gujohuja harmwe dawla haho wewe dawla qawi dawla muhim harmwe mantiqainu yaje yanjie mina dakhil ya he dawla haho homoni ye bunya ya he dawla ya haho ye bunya he qarari strategy ya haho namna ya kudra ulonizo yazidemonte hambabi ujihunde kana wewe huroha hotere yofikira muhimu akomori harima masala ikaudori hadisiyo bana yoga mjua na ndahu wakomori na mangala Egypt mina miongoni mwa dawla muhimu ikaungizo harima mantiqain wakana kudra wakana mvu wanjia harimomo ni mwe dawla Misri wa idemot wa ihansi apari la fi الحرب waona wazn wala fi siyasa waona wazn nezijirio harima mantiqaino wanika daur ya Israeli harima siyasa ijirio harima mantiqain idhalika wakomori kadawla na mrudi mfanye iadat qiraa zijirio neze mawqifu za hanyu hiyale zijirio abasainu basi sisi kadawla eza muhimu de entere ya he dawla sukawa iyo fana nami sukawa iyo muhendeni nila abadan ganzao de entere
mahalani iliyo yo fikira muhimu. طيب الطريقه yenu ikao ngejonje fanye tahmishi ya daula iyo tariqa ikao ya Mfaransa hasomone Marekani ngurumiliyo sisi wa Komori harimaho menyaye daula ya hatu kondani de bunia de namna ya daula ya hatu ya pangia karari strateji de namna honde se daula Mfaransa hanjia homoni hademonte ye daula bihaithu kana na mangalie daula hatu namna iliyo karari strateji kutina karari strateji wewe ti daula ikao jusubutu amekana wanzonde wa wane na Kenya aslan au tuambakana wanzo wane na Maore wanurikao wanzo urejize Maore wao hawao au tuambakana wanzonde wa wane na Maurice laysa ladayka hadha alqarar kutina karari strateji hasibabu ye daula hawi demonte wa ondani ze kudra ze imkaniyati za hao zi demonte wa bitabiat la strateji ikao yuru milani daula Marekani wanzo watowezi la pei ikao ijomkinishi hawa rendehe kana ngwa unamvu harme konfli wawa demonte wawa hensi apare wa hukume karari strateji ya hawa izo deziri hundao sisi wa Komori izo dezari hunda wakati likao rijari hamba kana nga sina wanu like kontro na wanu mono ye tartibi ikao dozijirio bo ritoshinda ukansi ufikiri rende risaidi ya Iran fi marhala Iran harudi harme Katari rijuhundu risaidi ya Katari rika kontro na Iran rirende haje makawakibu hasibabu dokane karari strateji yao idemontewa karari strateji nge hukumlwao ya ima nge jumnika entere daula zinrojina ya ima irumilwa ike kontro ya hao wewe na abo dizo mziwo nao abasaini karari singo urengwa azinikao faida ze daula zinrojina ziridhuru sisi wa Komori hasibabu do ushashi wa maarifa wa kidiplomasi do ushashi wa maarifa wa uzisa ahlul ilm mana rambila ukana fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun isalu bitabiat السؤال ابو يمكن usome يمكن ufanye deba yumkin shia urengera ainu wandu ikao ngwaona fikira asasi. طيب yode fikira ya mwandu Faransa yoru mie hiyo ikanga mshile yao ngalebo denari don dani wanjiwa jamenye bunya he daula ze kudeta mono kana hajarenge wandu hawadoa trene le jeshi la Komori weyenzahe wao wajafanya kudeta de bunya ya honda ni imenyewa mono kana wakati fatra hajajanske de rais wa daula Komori ikati la wenu Afrika no Warabu wajawa kumtoa zamvua wajukaba saininge yao harithishe mwanae mmono kana ya Faransa hanjia ala asasi kana jaya ya kuwe daula hatu Komori sibabu dokana sisi kartina ye daula hatu ye strateji rumilwao diyo uyo tingurumilani Marekani haramaze peika ngwaona konfli haonao Faransa renge strateji ngurumio ija sisi wakati kaunga rengo opposition ya husu qadia question yu harma konfli juru harma dunia faida keturijili ya sisi faida ngedo malani urajina hasiba bukana ye bunia he daula ye tarkibi ya he daula ye namne qarar decision he daula idemontewa wa Komori fikira asasiya harma masala hiyo. طيب tariqa ya bili ye strategie de grand strategie ya Marekani ikao yorumia harmaze pei zilo hunu kao ngizona konfli hayo na lokana yofanya tahmish au samba tahshim yani ngutsuenda haitafidi pia ndani tukangu sipande ya ikembali no ngutsuenda haimenye bigabde nadar nukana ngejuko kabo kenokaya ejuko ruma islamu ejuko ruma kafiri yoti diwaliyo she daula inu ladhimu tafidi monosuria daula ya tafidiwa wandu waja waringe daula ikawe tafidiwa mono Iraki waja waringe daula ikawe tafidiwa ketsina hata mbakudra ijo shinda ya bekana nganzo iwane na mndu ikagujo
anzia mterrorize. Yude fikra al-asasiya wana mautukufu wa Komoro. طيب baada ya fanya qiraa hizo harma hizo ikao duza tekez hamujaz ze fikra ikao duza tekeleza ba dobia hunda harma inkodoin hena mrugu josome fikra ukana de victoire hena mna wewe ujuangalia zila objective ikao duwazihansi wende wazitahe sayongo juambakana ya hunde victoire hakuja hunde victoire e victoire iyo fikre kao nafsi ya jokaya ho wakili yao ijoka na ilaka na zila objective za hao ikao uzihansi wende wazihakikisha ikazikiri abo hunde victoire ikakazakiri abo kuja hunde victoire yomonsi yabili wakati kaongo joshinda uziye adui yatihakikishe victoire yatahao abo yo mafumu ya intisar ya victoire yo fikira muhimu wa Komoro armi masala hiyo lidhalika Komoro la dimur kentiri some fikira ta intisar ikao de victoire ikao ngejiriyo harimazi konflizino no mahala nikao ngarjo hunda intere risike na upupa ribizeri juherambe ukana sisinga sidasina wano rijujwari dazi mono India hadaza ukana ngena interena na Iran ngena interena Israeli ngena interena Marekani hadaza hamba ukana namsuluhu ijomkinisha wandu wa hunde tartibu andu warongowe arma e masalai. Tayib izo son si pianga zomni kanifikira hindu wa Komoro ijomni kanifikira ukana ye bunia he dawla de tarkib ya he dawla ye diplomasia he dawla ke tutwaliwa e diplomasia he dawla kaisina marjiia ya urejei wakati kao ngabondongo tazinu zajiri zitahau zitekeleziwa mawqif ya he dawla kartsuhunda namna ya hunda marjiia ala al-aqal wa Komoro ze sifara za hatu zilobonze madhamana wa hatu walobonze watoushida uhansinoti zijo usaidie karari ne decision ya diplomasi ya hatu Komori yo mushkila asasiya. Donc yo de fikira ntukanzani tekeleze banu homu jumali na risome heni konfli ikaonge jo ujiri harimwe dunia heze entereza hatu sisi rirenti ukana wanua nyanyasi hawanti wa nyanyasi leze entere ikaongizo muhimu harima ye dawla ya hatu yude kisiasa harima e masala ikao donatukanzari hadisi banu lelo mumu Mwenyezi Mungu kana tishinditi nikani fikra babititi harima e masala inu naomba Mwenyezi Mungu kana rijari hadisi harima question ya satena na qadhiya ya satena ikaonge joka karibu banu biidhnillahi ta'ala ila an naltaqi fi qira'atin jadida. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.